Doon na gitawag church na structure. Sama ini ba? Structure man gitawag nin og non-living church. Kaya wa man kinabuhi. Masunog ganin simento, kahoy. Pero na gitawag living church, buhing simbahan. Kita na nga mga tao. So ang gihimo ni Kristo, nagtukod siya og simbahan. Buti pasabot, buhing simbahan. Buti pasabot, mga tao o katawhan. Dayon kining buhing simbahan, kinahanglan pod nga naay building isip simbahan. Mao na ning atong gitawag mission station, natay building. Mao ni ang non-living church. Pero kita nga nanimba, kita ang living church, kita ang buhing simbahan. So ang gihimo ni Kristo, nagtukod siya og simbahan nga mao ang buhing simbahan, ang katawhan. Ang una niyang membro, 12 kabuok, gitawag sa Ginoo og mga apostoles. Doon na po'y gitawag nga mga uban nga mga disipulo. San Lucas Kapitulo 10, 70-72. Maunay ang ipauna ni Kristo kumato sa laing lugar na siya first party. Pareha ba sa presidente, buwanhig gihulngan, di po siya manhid dito ang presidente na iyang ipadala na una ang iyang first party. Mutanaw sa security, mutanaw sa area kung pwede bang manhade ang presidente. So mao na sila first party. 70-72 ni sila kabuok, mo ipauna sa Ginoo. Pagkahuman, moabot na dayon ang Ginoo ban sa iyang mga apostoles. So panahon sa Pentecostes, bag-o lang yun nga atong giselebrate, no? Ang Pentecost Sunday ni adtong Mayo 19. Gitawag ka na nga birthday of the church, ang pagkatao sa simbahan. Kaya ang simbahan, mura na siya tao, gisamkon, dahil gihimugso. Nahimugso ni adtong Pentecostes na tao ang simbahan. Mao na nganong kitaramang Katoliko ang mag-celebrate o Pentecost Sunday. Ang selebrasyon sa pagkatao sa simbahan. Kay kita man ang simbahan nga nahimugso sa Pentecostes. Ang akong birthday, August 30. Ang birthday ni Brad Glenn, Hulyo 29, July 29. Dili ko mag-birthday o July 29. Kay birthday na ni Brad Glenn. Dili ko mag-birthday sa akong pizza nga natawhan, Agosto 30. Mao na nga nganong kitaraman ang nag-celebrate og Pentecost Sunday, kay kita man ang simbahan nga nahimugso sa Pentecostes, kana sila diha sa uban nga tinuohan, dili man na maong simbahan nga gitukod sa Ginoo panahon sa Pentecost. So di sila mag-celebrate, kay dili man sila ang buhing simbahan nga gitukod ni Kristo. Palakpakan natong Ginoo.